मैम ngasi class से start तौनब तौरसे को कोइना ngarang di just stock market की introduction होइना कोइना stock market के दोबगी तौदिनो मागी advantage and disadvantage मैम मंगरा कोइ ngarang December 25 की class ता कन नै नगरे का दो ngasi देगी दे कोइ proper class sequence टाइम को day 1 दगी ना day 11 बाउ continue Sunday to Sunday छुट्टी लेरक याय लेरक तो याय का sometimes I gumbo personal thabo asin bala agadi chuti orak pa natragadi continue dum tawgani class ka course details yang tang jingmiram sika stock market basic course ne ka course fee imte log de ka pro free ne aduga day 1 da koina tam yeng di se kaina discussion about the stock market Indian stock market ke timing ka trade type buyer and seller ka aduga how to find out right entry and right exit when stock market natragan any forex market ka commodity market the derivative market any market in a trade tawge hairagadi si khoidagi main important ka right entry and right exit sahi ani surasu ahum surasu mari surasu manga surasu ka stock market ki kanu se line sida Sigi right entry and right exit se adum thirega leidune be khoise hayang ababa this 8 years experience ni 10 years experience ni hariba mi sing se moi su hen better over right entry right exit se thirega leirangani bo hojik su ko si kadino si matang de ngasi gi discussion ni loina ko hayang gi na fundamental edi technical analysis fundamental analysis khenaba kadino ko shareholder the long investment ko dividend karino IPO karino main oina IPO and dividend sida hayengi discussion oigani ka adi matung de khoi price action gi khogi chart ki type chart aine leiri ko chart type candlestick karino ko candlestick sida magi price ki components leiri moise karino habagi kano sida khoi kano ga chart ka pullaga discussion tawminani ka so I dei khoi kai dore right entry thiba hora abni right entry thiba horak basida khoi na candlestick ki format ka different candlestick ki format mayam am leiri high rising se khoi na maming tungan tholaga lei ka khoi na rejection candle so high to reversion candle so high river candle sing che khoi m kongu candle sing sigi maram da naina ba hora ani ka 2 days day 4 ga day 5 ka adu si naina ba matung da rejection zone lakani rejection zone sida supply zone lai demand zone lai ka adu di support and resistance have lady ai reversing se sigi mafam jing sida ngasai ge khogi rejection candle natraga reversion candle sing se form tawra ga di form tawra ga di hena khoi de entry gi accuracy se wange haiba adum ba point khara swaida su kan laani ko adu de de si naina ba loira ba matung da khoi trade tawba gi practical ko de 7 da gi khoi practical pai ba yanana ba gi khoi gi right entry gu mathi de kan da khoi gi kan se trade tawba gi strategy ne lai ko strategy se master candle setup fine ye lai yam powerful loiba magi accuracy yam high oiba ekanone si koi day 7 de nainera ni ka moving average ka magi moving average ahum gi setup leiri si su nainera ni best time frame ka super trend haiba malai masai ko na candles me am naina ba adumaina atopa indicator haina musu leiri ba pre hanana sema ga thamaba kogi strategies ne biloina हाइबे इंडिकेटर सिंग से कोन सिनरगा अगी राइट एंट्री पुथोंनबा होनबा सु याइबा हाइबे इंडिकेटर सिंग से कोई नैनगनी का डे 8 तसु डे 7 तसु यावरे अदुगा डे 6 त पिवट पॉइंट हन यावरे का सन नैना पुजे मथंग लागा लास्ट दा कोन लोचिन दिसे डे 11 दा बेसिक से पूरा कंप्लीट ओरने का डे 11 दा बेसिक से पूरा कंप्लीट ओरने day 11 बाव हाइरबा मतुंग दने आई इसा से आइदी
long term da ko long term da leiraga natraga se positional trading ko haidi numit ni gi humni gi mari ni gi weekly gi profit loba ko 15 days ki profit loba natraga monthly gi profit loba yabagi stage suba khoi la ni ko adu hairi be mayam se aina takpana khaktang oiba yaroi ko isana su practice taw yam da ka oi ko sigi practice taw na ba mayam se hon ra kan na hage na hagi ba account trading account mo open taw da ka oi ko adu ngasi gi di khone lal ngana da lagyu se class se kadai da no hare gi di Indian stock market hare ko khone Indian stock market te sang si lai se kari gi no ko singna hare gi di income aigi source of income do sidagi ama siamna na bala ko ni part time oina to buyai natraga full time oina to buyai ko ai student oiri natraga aigi sagi professional ma leiraga di ai part time oina sida work to buyai side ta paisa suk mang mang da 100% paisa mang han da na work to bosu yai to kamaina friend makha sum lakini ko aduga aina sida kamai to roga stock market se sangsilaga aigi source of income kamaina semuduino hairagadi ai sida sangsilaga ai se business tawbuga sa manai ina sangai se ko business tawbuga sa mana duini ina stock market sa sangai se business tawba means business adi mayam pulo khangina tra se suppose aina telecom sector da natraga no automobile sector da aigi business sa me start tawge khalase aingom da 1 crore leire khalasi natraga 50 lakhs aingom da leire khalasi leiriba paisa duna ina automobile sector du sangsilaga start tawba haise first agi company register tawba changi natra adaidi office infrastructure mayam material mayam employee ko hairiba mayam se tawru matam da paisa se aduki matik yam changi adaidi plus ta muk adu start tawragi hata yi business success oi du nate hard work mayam su changi matam mayam su changi adu sigi mayam se aina hona bagi mahutta kai dawge kanda ko stock market te sangsil laga ko automobile sector da laiba company se suppose Tata Motor hai just example ni goi nai se Tata Motor da isang naga ngasai gi agi 50 lakhs to sida ina share se laisilaga thamagadi ko share se laisilaga thamagadi Tata Motors ki company ki share se engom da su phangbaga sa mana duini ba haide Tata Motors ki company share se engom da phangduini ai se Tata Motors ki company ki ko ki shareholder oire ni na company si gi magi kano se ko ki ownership to ownership se engom da su phangabane Tata Motors ki mogi any annual function torokpani khangde ate moi function lakpa singsi invitation dum lakani ngom dasu ko invite torakani attend to bi oina to adumaina ina agi areba paisa se Tata Motors just example ni ko Reliance to bosu yai ko any company ma nang khallaga sum invest tok singi ba yai ko adu nei business se sagi sida khoina stock market ta changaga ina paisa se invest tok silaga di aigi ngasagi company ma start out tawna bo khona rakpada sangga to bo mayam do aigi plot changa kani natra pura material mayam infrastructure mayam do amta jawdra su employee ga amta jawdra su just invest tok singaraga aina kha marak ta jengaga senaraga aigi site ta aigi oja oibam thokpa aduga aigi kari tara low bom thokpa uraga sum leira su jane ko okay ado sida khoina ngarang su khoi kono nei nagare stock market ta khoina changsilaga tawdu se kari noina buy and sell tawduini natra sai aigi paisa du mayam du pusilaga Tata Motors ta changaga magi share du buy tawduini hayeng aina profit okay har kanda sell tawtho bo jai after 5 years 10 years 20 years 30 years ko aina apam matam da sell tawbe masi leiraga hayang se sell tawge su yai to ai apam bani ado ine leiba jo jon ba tawdu se kaino shares ne sagi Tata Motors to ko so in tawraga la ka sida koina trade have what am su tai ba so mayam na trading tawba hai natra trading hai ba what se kaino kan da mase trade ne ba trade hai se kaino
ट्रेड हाइसे कोना को करिगे माने क्या करना बिजनेस है बस सब माने बिजनेस तो बाजे बिजनेस तो कोइन तो कइनो प्रॉफिट तान बने नट्रा प्रॉफिट एंड लॉस ने बिजनेस से होरको मतम द वाई आई सक्सेस ओर कांदा पैसा फंगे को अदु दि इन बिजनेस तो उद संगी से कइनो दका ओरिसे पोट लइब नट्रा जोन बदुनि आई बायर ओइ बजाय नट्रा आई सेलर ओइ बजाय बायर सेलर अनि म ओइ बसु जाय नट्रा अदुना स्टॉक मार्केट से कोइन चंगसेला कान आइने तो तौदु से बिजनेस ने बिजनेस से कोइना बिजनेस तौबदि हाइदरे सिदना ट्रेड तौबा हाइ को ट्रेडिंग तौबा मैम हाइ अदु ट्रेडिंग अमा हाइबसे ट्रेड अमा हाइबसे कया करिगे मानगे कांदा नंगना बाय अमगा सेल अमगा को बाय अमगा सेल अमगा अनि से पुल कांदा वन ट्रेड वेब यानी को सपोज आई एसबीआई बैंक से सेलेक्ट तौरे आइना को अदुगा 1000 कनो से लेसिन लेब शेयर से 1000 शेयर से इना लेरे खलसी को बाय तौरे कयादा 190 द बाय तौरे खलसी को अदुगा माइ ममन से 500 जौरे खलसी प्रॉफिट क्या नो सिदा यामे को मोर देन 300 ती कोइ सिदा प्रॉफिट फंगे को साइन तौरगा कोइना एनी कंपनी में द को कंपनी से इन सेलेक्ट तौबा मसंगी करम कंपनी द आई कन लेदि नो इनम खोगी मखा ताबा कनो द यारखिनी को कंपनी सिंग जे कोनी स्टॉक मार्केट के मन द स्टॉक सारे खंगनै को स्टॉक हाइसे कंपनी सिंग सिने स्टॉक सिंग से कोने सेलेक्ट तौबा मसंगी करम बे स्टॉक न करम मतम द हाइगलक्तिनो अदुगा इना लॉन्ग टर्म के ओइने लौगे हाइरगदि कंपनी दुगी मागी फ्यूचर खर येंगा सुम थमगरसु यारे लेरगा यानी को से सपोज एसबीआई की सिदा इन सिदा एग्जांपल पिरम से 2020 की जुलाई अदय द एसबीआई की प्राइस है 190 रुपीस अद 190 रुपीस द फंगे को अदुगा हंदक दिसंबर हंदक की नवंबर अदय द 500 मोर देन 500 फाउ लाएब एसबीआई प्राइस को अदुदि सही अमा मुकी मनु सिदा इंगों द पीलिबो प्रॉफिट से क्या ने यंगो 190 हाइरो नो 200 हाइरो से कैलकुलेशन माइनो याई को 200 सिदा इना बाय तौरे 500 सिदा इना नवंबर द सेल तौगरि ऑलमोस्ट 14 मंथ्स को हदि 16 मंथ्स दा मुले सिदा शेयर अमना 300 प्रॉफिट पीरबने नत्रा शेयर अमना 300 प्रॉफिट से पीरबने अदुदि आइना लौरिसिदि यानो 1000 शेयर ने अदुदि इक्वल टू क्या ताने 0 मंगा को 3 1 1 2 3 4 5 मतलब 40 लिस्टर लाख हमको मसाइना शेयर तौगिबना क्यानो लाख अनि यदि मसाइना बाय तौगरि से यदि इन्वेस्ट तौगरि से क्यानो हायगदि शेयर लिसिंग अम लौगिबने लुपा चनी द चुम्मी को अदुदि लाख अनि नि बाय इन्वेस्ट तौगरि से ओके लाख अनि इन्वेस्ट तौगिबने अदुगा आइगी प्रॉफिट ना हजिक लाख अहुम ने प्रॉफिट लाइसे को सुमाइना कोइना नदु संगसिन लगा स्टॉक मार्केट संगगा स्टॉक से सेलेक्ट तौरगा आइगी पैसा खरे हमने लेदेगदी इन्वेस्ट तौरगा सिना इने ईयरली येंगबने मंथली की प्रॉफिट लो जाय वीकली की प्रॉफिट लो जाय हां 2 वीक्स की प्रॉफिट लो जाय सना कोइना प्रॉफिट से तोंगान मोंग द लौब याबगी खुदुंग साब से लेको अदो मसाइ कोइना सिदा स्टॉक मार्केट संगगा सिदा इन बाय एल सेल तौब हाइबसे सिदा को लॉन्ग टर्म द लौब हाइब म यावरिब अदुगा अतोपा मना डे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग हाइब मगा यावरिब सिदा लॉन्ग टर्म द लौब से सिसिने बखोय द क्वाइदगी सेफ ओइरिस सी लौब मतम द 100% नोम द लॉस ओइनिंग केमत लेतेब बट को दुबो नोम द दका ओइसि कइनो फन दका ओइ नोम द फन खरे यामन लेरेगदी नत्रगना आई स्टूडेंट सिने हाइरेगसु आइगोम द आई पॉकेट मनी दगी खरा काइथोगा ngसाइगे इन हाइगिबदो ngarang su khoi dum palle na ra 200 rupees ina mamang gi sahi da ai pocket money da gi 200 tha ma ngi kai to gi SBI da sum lai silam ma ga di hojik share
tara khara di helani na tra time to trom the trauma mu ki yorani adu di e into 500 tawra kan di adum phajara mani to sumaina lay adu long term sida khone lawraga kai kai tawba ya ke hai kan da ko sigi long term sida ina laydaga thamaga ko aina tawba ya base kogi swing trade aina masu lay di ko swing trade le kai no ngasi ina lay silaga thamaga 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days ko daina thamaga hayeng agi profit la kan da sell tok thok to adu tawba yai to adaidi koi sida igi swing high roge ko weekly natragana ko aduga 15 days ki 2 weeks ki ko half months ki adi monthly natra weekly ki income se long term sida loba yai ba natragana yearly ki loba chu yai natragana pura nangna hayeng aina layri basigi company sigi share se aigi lifetime gi oina thamage su yai adum yai hayeng aigi pura life gi oina adum hayeng sum thamage se sida hayeng aigi isagi issue singi oina na basum thambiram ge ha su dum yai haidi means akhoi low layraga inkon lawraga aigi isagi issue gi thamnari se hansing sumaina sab manana nangsu sigi SBI gi share se natraga Tata Motors gi shares to Tata Power gi share se lawsillaga long term de layraga whole life thamba yai ko sahi kya bau thamba yabno haibagi time kano da leite ko kadi limitation leite ba 10 years thamba jai 20 years thamba jai 30 years thamba jai agi apambane ko so na leire adu da ngasagi sida lai se khona ngasai dagi sida long term de laiba trade tawba hairi trade tawse kaino company gi shares laibani khopni habsu mayam su hairi karam company gi shares so khoi laidino hab ko karam company gi shares se khoi laidino hairagadi stock saibam live ko stock saibam lai stock exchange ko stock exchange hane laidiba country khuding maki stock exchange lai ko country khuding maki stock exchange lai hairiba stock exchange singse sida listed tawba company hairiba stock exchange singda listed tawba company singse sida koi sangaga laigane ba si example oina SBI leire Reliance leire ko ICICI Bank leire Tata gida Tata Motors Tata Powers Tata Consumer mayam ma laigare ko adani hare adani da su mayam leire adani port adu sida mayam hairiba company singse sida koi changsillaga ko aigi share se leiraga thamba yai yani ko se example noina sagi sida ina babina kano se clinic ire mise kai gino manipur da babina clinic natra adai ko gi kano se sije ko sije hospital ga se fajana manipur da saurab company ngaktani buloina sida di koi invest awa yadabra stock market ta sanga yade ko karigino ko does not list ko stock market ta mai chi hoji phawa listed tawdari ko hoji phaw listed tawdabni na khoina moi de invest awa yadi ko Indian government gi run gi matungina sumba private company singse moina direct public ta gi paisa khongot ke haregadi public ta gi paisa moina collection tawraga moi gi growth se lan ge haregadi stock exchange ta moi se register tawgadam ne bahana ko stock exchange se register tawraba company singse khoina sangsilaga buy and sell haidi trade tawba yagani ko adudi any company ma masi aina company ma start tawraga hayeng hanta chalaga register tawba yabra haregadi adugi answer do no ni ko no ni karigino no irisi haregadi sida Indian government gi ko matungina sebi haiba mathori sebi ko Security Exchange Board of India haiba ko
Security Exchange Board of India हारिबने मागी सेबी से कोई सिदा पे जेंगसी इंटरनेट तक Security Exchange Board of India मागी वेबसाइट sebi.gov.in gov.in हाइरकुनिना कोई दुम खंगे मागी डोमेन नेम सिदगी को मागी डोमेन नेम सिदा gov.in हाइबने सि गवर्नमेंट की वेबसाइट ने प्राइवेट की ओइर रोय को हाइरिबसी की गवर्नमेंट की वेबसाइट ने अदुगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी यमने को सिगी बॉडी सिना कैदोगे है कान द इंडिया की लेदीबो कमोडिटी मार्केट दी स्टॉक मार्केट लेदीबो मयाम से इंडिया की एक्सचेंज सिंग से को माना रेगुलेट तौबगी थबक से मागी मथौ ने अदुगा हाइरिबो मयाम से मसागी सिक्योर एंड सेफ्टी ओइना को मयाम द सर्विस पी बाय से मागी थबक नि को अदना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी सिना कैदोगे कांदा इंडिया की मनुंग द इंडिया की ओइना स्टॉक एक्सचेंज अनि माना रेगुलेट तवे को एनएससी हाइबा मगा बीएससी हाइबा हाइरिबा अनि से सेबी ना रेगुलेट तवे इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ने को अदो साय कोइ सिदा लाखिबा कंपनी से सपोज बबिना क्लिनिक है से बबिना क्लिनिक से स्टॉक एक्सचेंज संगा मागी रजिस्टर तोगे हाइरगदी सेबी की रूल एंड रेगुलेशन मयाम अम लैरि को हाइरिबा रूल एंड रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन मयाम से पुलअप फुलफिल तौब दका ओय सि फुलफिल तौरबा मतुंगदा कैदौदनी स्टॉक एक्सचेंज सिमनुंग दमा से रजिस्टर तौब यारनी रजिस्टर तौरबा मतुंगदा स्टॉक मार्केट दा मागी शेयर थादोरप यारनी को सेल तौथोरप यारनी शेयर सेल तौथोरगदि अखोय म्याम चंगगा लैब यारनी जोन बजारनी मींस ट्रेड तौब यारनी को अदो सिदा बीएससी एनएससी हाइब अनि मुंग थोरे नत्रा सेबी की मखा द ले है एनएससी सिना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हाइबनी बीएससी सिना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हाइबनी हाइरिबसी की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ngarang से कोई हैपेट पन गरे को 1875 ता एस्टैब्लिश तौबने क्याम कुइरगे यंग असेंग बगिदि मासे 1830 अदय दगी स्टार्ट तौबनी हाई वरी योइन को म्याम दी अनऑफिशियल नोइन मासे बॉम्बे की खोगी दलान स्ट्रीट ट्रेनर दु होजि मागी लैरिबो ऑफिस है सिगी ऑपोजिट साइड दा हाना खोंनांग असो म हौ है को अदुगी खोंनांग सिगी मखोंग दा को ब्रोकर अनि अहुमगा अदुगा खोगी ट्रेड तौदिबो मी म्याम सिना खोंनांग मखोंग सिदा राउंड फमगा अदु माइन तौरगा ट्रेड से हौरे है 1830 दोय 1830 गा हाइदुदि am kui gere natra India na independent phangi se so 1990s series ne sidi 1998 19 gana series ne ko do sidi 18 dan ne ba ko lai se do magi establish tawro me se 1875 ta ne adu ga NSC sina 1992 da ko okay si mayam na net ta jing se ha ga su NSC BSC se sida dum search taw view ko BSC ko formerly Bombay Stock Exchange ko magi establish tawba sahi se established in 1875 we go mya 1875 ne aduga maduna NSE ko NSE National Stock Exchange National Stock Exchange na tungan ba kanom sa kare ko magi main website ta National Stock Exchange na 1992 they established the one ko 1992 NSE was established in 1992 so in tawro ge stock exchange ani se leire stock exchange ani sigi manung si da company se hana register tawad daga oi stock exchange ani makta tawada ka oi ani makta tawba jai natraga amamam da tawse company do na pamjara gadi ani makta tawse id national NSE khatang na tawge BSC khatang na tawge ma ya pambani ko but सेबी की लेरिबा रूल एंड रेगुलेशन मयाम दो अदुदि फुलफिल तौगदम है यानी को
ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯒ ꯁꯨꯝ ꯄꯜꯂꯛꯀꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯛꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯛꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯛꯏ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9 10 ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯝꯃꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯧꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯇꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯂꯧꯕ ꯆꯪꯉꯛꯄꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣꯄꯤ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯣ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ओके हाइरिबा रजिस्टर कॉपी से सिसिगा चप मानना कनोदसु फगी बीएससी ngसाइगी स्टॉक एक्सचेंज अनि से सिदसु रजिस्टर की कॉपी अममम लई हाइना खलसेबको रजिस्टर की कॉपी अममम लई हाइना खलसे ngसाइ स्कूल की खोइ क्लास 10 की रजिस्टर कॉपी दुगी ममिंग दो कदि कौगिबनो क्लास 10 हाइना कौवेब मनुंग दे खोगी रजिस्टर दो जावसिने स्टूडेंट यांगी लिस्ट ने अदाइन तौरगा एनएससी की सु रजिस्टर कॉपी मागी लेजरीब को हाइरिबा रजिस्टर से सीसी की ममिंग से निफ्टी हारे खंगनै निफ्टी को निफ्टी हारे खंगनै बीएससी की सु लै सेंसेक्स कौवेब को मसाई खोना सीदगी क्लास 10 हाइरिबा मागी रजिस्टर कॉपी दो सिगी मनुंग दे जावैसे कइनो इंडेक्स ने हाइदि स्टूडेंट मैम की लिस्ट तुनि को अदो से अखोइना इंडेक्स ने हाइना खल्लसि को सेम अदाइन तौरगा स्टॉक मार्केट तसु इंडेक्स लैब इंडेक्स लै हाइरिबे इंडेक्स से सिदा ngसाइगी क्लास 10 हाइरिबे इंडेक्स स्कूल की इंडेक्स दा यावरिसिदे करिनो स्टूडेंट मैम की लिस्ट यावबने को अदुगा स्टॉक मार्केट ता लैरिबे इंडेक्स से सिदने करि यावगे हकांदा स्टॉक मैम की लिस्ट हाइदे कंपनी मैम की ममिंग सिदा यावरिबे सपोज ngसा खोइना सिदा एना कंपनी अनौबा म रजिस्टर तौगे हायगदि सीबी की रूल एंड रेगुलेशन मैम से फुलफिल ओरबे मतम दे रजिस्टर तौरी हायको रजिस्टर तौर कांदा स्टॉक एक्सचेंज की मनुंग से सिसिदा मासे करंब कनो दे लैरिनो हायगदि स्टॉक एक्सचेंज से मनुंग दा मु इंडेक्स हाइबा म लैरिबो को इंडेक्स की मनुंग दने मासे इरगा थमक्तुसे को मासे इंडेक्स की मनुंग सिदा इंक्लूड तौरे हायक्तुनिबो इंडेक्स की मनुंग सिदा यावनबो होनरकदुनिबो खोइना सिदा रजिस्टर तौबा हाइसे को अदो हाइरिबे इंडेक्स तो अदुगी ममिंग से ngसाइ क्लास 10 की रजिस्टर दु क्लास 10 हाइना ममिंग कौबदो अदुमाइना एनएससी की इंडेक्स सिना निफ्टी हाइना खंगनै बीएससी की इंडेक्स सिना सेंसेक्स हाइना खंगनै कनागुमा क्वेश्चन हंगनिंगबा लैरगसु हंबिरो साइबोस मैम साउंड लाई को गे सुम यारी बरो वरी से कमाई तौरीगे यारी है सर यारी ओके हम को सर निफ्टी 50 का हाइस न करी होती ओके अदु लाखिने को ngसाइ की खोगे सिदा निफ्टी से इंडेक्स ने को निफ्टी इंडेक्स की मनुंग सिदा निफ्टी हारे कांददी लो कंपनी लोइना मंगने ब यावइसे अदुगा निफ्टी से की मनुंग सिदा अमुक को सिसन इंडेक्स ने अदुगा सब इंडेक्स है नमु मैना मु खाइदोरे सब इंडेक्स में आमा सब इंडेक्सिंग सिदा निफ्टी 50 लाए निफ्टी बैंक लाए निफ्टी ऑटो लाए को सइन तौरगा निफ्टी आईटी लाए तोंगा बे निफ्टी फाइनेंस काइना तोंगा बे मयाम म खाइदोरे तो हाइरिबा कनो सिंग से सिदा खोइना ट्रेड तौबा यारक्तुइनि को अदुगी वरी दो म खादा लाके को हजिकिदि जस्ट हजिक नंग हाइबा निफ्टी 50 गाइसिन करिनो हाइबा दुगी आंसर दी मासु इंडेक्स नि ओइरा कांदा निफ्टी सिगी मनुंग दे लैबा सब इंडेक्स नि को हाइरिबा सब इंडेक्स है निफ्टी 50 याने ममिंग थोलमी से करिगिनो हाइगदि एनएससी की मनुंग दे लाइबा कंपनी मयाम से थाउजेंड्स कंपनी रजिस्टर तौरगा लैदना हाइरिबा कंपनी रजिस्टर तौरिसिंग सिदगी ख्वाइदगी बेस्ट ओइबा 50 कंपनी दो सेलेक्ट तौरकांदा निफ्टी 50 दो सेमक बने को
ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50 ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯀꯣ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯦꯛꯁꯁꯤꯅ ꯅꯤꯐꯇꯤ 50 ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊꯁꯦ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ इसम जंबन नते को सिगी इंडेक्स है रही ओके यानी को ओके नेक्स्ट ये मखाद लागे फरे दो हजिक से कोई सीधे लोइने कनो से लाए बंग साई कई न मकोक दे खोने हो रही से आई ट्रेड तौन ब लाकपनी पैसा तानबगी लाकपनी नत्रा कंपनी में ट्रेड तौगनी हायरे कंपनी से करम कंपनी होदिनो स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड तौब कंपनी होदिनो मो हायरे को स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड तौरप कंपनी से करम मवोंग द लाइनो हायब मयाम मखोई सिदा डिस्कशन तौरे नैनरे को सेबी थोरे एनएससी थोरे नत्रा कोई से निफ्टी लाखरे सेंसेक्स लाखरे को सिगी मनुंग सिदा कोई सी मनुंग सिदा यावरिबा कंपनी सिंगसे सिदा कोई से ट्रेड तौदुइने हाय आई इन्वेस्ट तौबो यागनि हारे को अदुदि आइने इन्वेस्ट तौगरे हायसे आई कदाइदा चलगा तौरुदुइनो हायबा क्वेश्चन नंबर लाय हाउ एंड वेयर देन को कदाइदा न आइने इन्वेस्ट तौदुइसे हायदे आई सेबी की ऑफिस द चंगा आई ट्रेड तौगे हायबा यागद्रा यारोय को सेबी की ऑफिस को नत्रगना एनएससी की ऑफिस गो इंडिया द ऑफिस अमानी दं हायदि मुंबई गा दिल्ली गा नत्रा बेंगलोर गा अदयना खतंग का ओपन तौरम याय मागी हेड ऑफिस अम लेरगा ब्रांच ऑफिस अम थमम याय को मेट्रो सिटी सिंगसिदा अदु द खोइन चंगसिलगा ट्रेड तौबा यारोय को ट्रेड तौबनबा मफम लेते को थाइने ददी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज ने तौरगा स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग मनुंग से चंगगा पेपर ट्रेडिंग तौनरमी हाय को फिल्म सु लेबने यूट्यूब द थीरे थीरे यंगबियो फुनबा चैनबा याम तौय हाय द मतमदा अदो हजिकसे ऐसे सेबी द चंगगा सेबी की ऑफिस चंग ट्रेड तौबसु यादरे एनएससी की ऑफिस चंग ट्रेड तौबसु यादरे बीएससी की ऑफिस चंग ट्रेड तौबसु यादरे कदाई तौदिनु एसबीआई द चंग खलसिबा एसबीआई बैंक कक्सिंग ब्रांच द चंगगा आई ट्रेड तौगेने लाकबने आई फमम पियु हायबा यागद्रा यारोय को कइगिना कनि एसबीआई बैंक दी बैंकिंग सेक्टर ने मोइदा इन कोइन संगिस दे कइनो आइगी पैसा विड्रॉ तौब डिपॉजिट तौब दुनि को विड्रॉ ने डिपॉजिट हारे कांदा तो तम सेक्टर दम तौगे बयाय आई फिक्स डिपॉजिट थम जाय आइगी अकाउंट दे पैसा लौथुब जाय लाइफ इंश्योरेंस की पैसा पिरम बाय को आइगी पेंशन की एनी बैंकिंग सेक्टर ने नत्रा माने तो सिदसु तौब यादरे हायरे सेबी दसु तौब यादरे हायरे एनएससी दसु तौब यादरे हायरे बीएससी से तौब यादरे हाय अदु दे कदाय तौदिनो लास्ट लाइसे कनानो कांदा स्टॉक ब्रोकर हाइबा मलाई ओके स्टॉक ब्रोकर रंगसो पे पन गेले का स्टॉक ब्रोकर से कना होइदिनो हाय कांदा मासे सेबी दे रजिस्ट्रेशन तौरबा दुबा रजिस्टर सेबी ना रिकॉग्नाइज तौबा को सेबी की मखादा रजिस्टर तौबा दुगुम ब्रोकर होइगदमने स्टॉक ब्रोकर्स हाइबसे की स्टॉक ब्रोकर से सिन हाइरिसे नंगी ट्रेड तौननबा ट्रेडिंग अकाउंट दो अखोइन पीरगे अखोइगी सिदा चंगागा नंग रजिस्ट्रेशन तौरो हाइबने तो इंगोम द रजिस्ट्रेशन तौरबा मतुंगदा अखोइना नंगोम द यूजर आईडी का पासवर्ड का प्रोवाइड तौरनी अदुगी मतुंगदा नंग ट्रेड तौबा यारनी हाइबने स्टॉक ब्रोकर न हाइस तो स्टॉक ब्रोकर सिदा कना कना लेगे हाय कांदा जेरोदा ले अपस्टॉक ले को इंडिया की स्टॉक ब्रोकर से मैम कनो सिदा हाई कनो तौके को ब्रोकर लिस्ट इन इंडिया सिदा लेरिबा मैम से को सिदा कोइना सिदा उरे इसिंग से स्टॉक ब्रोकर ngakta ne beloi
Hojiki in India gi number 1 the Zerodha lay, number 2 the Upstox lay ko. And then broking lady, grow lay, ICICI direct lay 5 paise, Kotak security, ICFC bank, IIFL, ko Motilan Osron, Sir Khan, Exist direct, SBI securities, PTM money, ko Sumina mayam lay. Sige mayam sida ko isangaga, any amadadum registration tauraga, a threat to be ko. Okay, and go. Threat to be adu ina mayam da mu request tawjayisina Zerodha se agi partner ne Zerodha ga kano ga agi sigi ETL ga partner oi ka aduna mayam na account hang ba se yaraga di Zerodha de account hang biyo ka ETL gi makha da okay nduga ngarang gi ina ama mayam da yenghan gi ba kano do atop class course mayam ma da dum free de attend taw biyo adu sida ngasagi Zerodha na hairese kaino hairigadi Zerodha da lakpiro registration tawbiro to registration tawrakanda user ID and password nongom da provide tawraba matungda nongom da Demate account trading gi platform ko trading account ko koina trading account hairkanda ani se pulab jawre ko sise Zerodha na khoi da provide tawrani ko si provide tawraba matungda di khoi trade tawba yarani yai ko ma adu kon account open tawda kai kai daka oi ge hai gadi si sing si daka oi hai documents ka pen card aadhaar card mobile na si mobile number ni ko ma'am ai number hapsilange mobile number email ka bank detail si da koi cancel check oi ba yai natragan ai gi bank du gi suppose SBI bank ni khalasi SBI bank oiragadi aigi passbook laigani natra passbook se first page se open tawrakanda khoi account name account number MICR code ko IFSC code adum mayam jawba khoi page ama jawri detail page am adugi page to photo phajana copy raga straight ta aduga paihan ba kholan ban ta am phajana photo copy raga crop tawraga passbook ki kano sin hapa su tum jai ko aduga photo passport hana sanga mi hujti sang dere ko video KYC tum tawgani process se kitang sang bani 10 to 15 minutes mi kisang change account se registration tawbada ko directly or indirectly khoju kano da adi isam samna mi man ai trade tawjage hana registration tawruk pase si bawda ngasai gi SEBI do Security and Exchange Board of India ai river body sida to register tawbada ka oi aduga 200 rupees ang sangani ko sigi mayam se koi hana ready to bada ka oi aadhaar card ka mobile number siga link lege da bane kai gina kan dai aadhaar card verification tawrakani aadhaar card verification tawrakpa matam da ko kai doge kan da ai gi aadhaar card da link tawriba phone number du OTP lakani OTP verify tawbam sangi ko sumaina aina masagi aina trade tawge hairagadi stock ki broker amda sangaga ko stock broker amda sangaga I registration tawda ka oi ko adu do khoi gi sigi kano se sida kano leire mayam da share tawrumge mayam da sida sangaga registration tawbiyo any issue la laibada edi problem oi badana aigom da dum contact tawbiro phone gi through da ni khangde whatsapp gi through da ni khangde ai dum kano tawjage support tawjage ko adu ngasagi sida khoina account open tawko Demate haibam jawri ko Demate account se gi matang de kitang mayam da palam ge ko Demate account se kadino haigadi Demate account se ngasagi kano ne khogi zamna koi kano da yamna simple loiba word ta hairigadi sa koina stock tagi adi company amagi shares lei duri natra leira ka doiba shares se kadai da thamduino kadai da leiduino question am latra leidi leire kadai leiduino ja haiba thaina mamangai da di kai dorunge ka da ina company gi shares se leira kanda aina low inkhon leibagi nadaina aingom da pata ko paper da hard copy oina ai yum da post da laaga ai documents kano the folder da hapsilaga fadana thanam me bahan ko adu
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯅꯝꯕꯁꯦ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯂꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯐꯦꯛ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯄꯀꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯆꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯕꯥꯏ ꯗꯤꯐꯣꯜꯠ ꯕꯦꯡꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦ ꯅꯦꯠ ꯕꯦꯡꯀꯤꯡ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯖꯁ ꯁꯤꯌꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯇꯔꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯃꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩ open ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯁꯇꯣꯛ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯨ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯗꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯐꯇꯤ सिगी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेबीने लवी अदुग सेबीगे मुक मखादा ngsaina सेबीना स्टॉक एक्सचेंज साइन तौरकांद बीएससी एनएससी ने थमकपदो अदोना सेबीना मुक मु डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट अनि थमेबा तो एनएसडीसीएल हाइबा मगा सीडीएसएल हाइबा मगा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड हाइबा नि से को नेशनल सिना एनएससी गिनी अदुग सेंट्रल सिना बीएससी गिनी जस्ट खंगद्रसु कैसु कायदे अइना मयामदा सिसे खंगदेनबना फै हाइबगी शेयर तौरमबनी को दुना कोई डिबेट कनो से लाकबदगी फेक तौबिरम चिटिंग तौबिरम मयाम से लोइना फगरेब हाइदे हानदी पेपर ते लाकपनिना कनागुम्बा अमनसु हेता सिमजिल्लकांदा लामबसु नत्रा सना कोई कनो से स्वाइबाउदी लाए नत्रा दुसिबाउसिदा कनागुम्बा क्वेश्चन हंगनिंगबा ककी लेबा क्वेश्चन अमता लेनद्रबो औ हाबिरो साइ कनोगिदा अपस्टॉक दा अकाउंट हांगतोखरेबो होय अदु सिदा दम सिकी सारगी कनो सिदा दम हांगबा याब्रा जेरोदा औ याय जेरोदासु हांबियो अपस्टॉकसु हांगो कैसु कायदे अदु जेरोदा अपस्टॉक ता हांगबदि अखोय मोयगी ऑफर गी मतमदा पैसा संगदबनि नत्रा अदुगा कनो अदुदि सरकार की माना बुन थ्रू दा हांगमने हो होय नॉलेज का प्लेट औ सुम हांगोन हांगी होय जेरोदा दा अकाउंट ओपन तौबना 200 कनो रुपीस संगनि मागी कनो सर्विस चार्ज ने इंगोन पी कदो नते को अदु ओपन तौबियो अदुगा ओपन तौरकांदा ngarang ina mayamda kanoma pigibado aigi service ama sumaina leigani haina open num ko tawjarake ko sigi pull up se kano tawbiyo loin hadi aina account no hangaga aina kaigumba trade dum continue tawgi khallagadi ko aina ju mayamda horai sigi basic stock market course ni market da salaga tamuraga di 15000 ni natra sima so ina lawjudre ko aduga account se जेरोदा अकाउंट से हांगा फजना प्रोफेशनल ओइना ट्रेड तौगे खनबा मीसिंग दो अदुगिदि मखागी कन कोर्सिंग से पुल फ्री ने बिलोइन सिगी डेरिवेटिव मार्केट से यम थुना इवनिंग द हौरानी को अदुगा टेक्निकल एनालिसिस विथ प्राइस एक्शन सिदि होजि होजि सु तौरी पुंगनि पांदा अटेंड लम तौरप याय निमिदांग द सिगता नते खोगी लाइव को ट्रेड क्लास हम सु तौरी अदि लाइव द ट्रेडिंग तौमिना क्लास को विथ क्लास द क्वेश्चन आंसर दम तवे सिदा सि लादि सॉइन तव बजाय सि तव बजाय हन मैम हमसु खोय वरी सारे को न तवे न थाय खोना स्टॉक हायरे अइने स्टॉक अम कमाइना सेलेक्ट तौदिनो अइने हफ्ता 7 डेज की 10 डेज की नत्रगा 1 मंथ्स की 1 इयर्स की पूरा पूरा लॉन्ग टर्म थमगिबगी अइ एंट्री तव बजाब मतम करम स्टॉक त को कमाइना सेलेक्ट तौदिनो हाइबे क्लास सिदा सु यावे को सिगी मैम सि कानबसे पुनः फंगमिनसे को
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯇ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯍꯤ 3 ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯃꯈꯜꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯁꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗ ꯂꯩꯀꯣ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯦꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯜꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯈꯔꯗ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯈꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯂꯣꯁ ꯂꯧꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯩꯁా ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯉꯤ ꯈꯔ ꯐꯪꯉꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯡꯉꯤꯔ ꯇꯣꯡꯉꯤꯔ ꯈꯪꯗꯕꯒꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯔꯛꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯊꯥ ꯈꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯂꯁꯇ ꯑꯩ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯨꯔꯥ 40 ꯗꯦꯖꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛ 10 ꯗꯦꯖꯃꯨꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯆꯤꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯤꯗ ꯐꯨꯜ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯀꯣ ꯐꯨꯜ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯑꯩ ꯏꯇꯣꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯥꯏꯚꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯣꯖꯦꯟ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯖꯤv ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯌꯦꯡ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ 90% ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ 7 ꯗꯦꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯗ 1700 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ 2400 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯂꯧꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯀꯜꯄꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯗ ꯃꯨꯟꯅꯁꯦ ꯂꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯉꯥꯏꯕꯁꯦ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯕꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯤꯔꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯈꯪꯅꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯥꯏꯕ ꯀꯜꯂꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯋꯦ 11,000 20,000 25,000 ꯃꯥꯏ ꯁꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯣꯖꯦꯟ ꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯉꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯒꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯐꯪꯉꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯀ ꯂꯣꯁꯀꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯩꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯣꯇꯦꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯑꯦꯟ ꯂꯣꯁꯁꯦ ꯄꯥꯊꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯁꯦꯝꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯦꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯔꯝꯗ ꯍꯪꯖꯒꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ BSCꯒ NSCꯒ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯤꯁꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ BSCꯒ NSCꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯤꯟꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ NSC ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ BSCꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯤꯁꯇꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯈꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ BSCꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯒ NSCꯗ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ BSCꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯤ BSCꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ 1875ꯗꯒꯤꯅꯤ ꯁꯣꯝ NSCꯗꯤ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤꯅꯣ 1992ꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯅ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BSCꯁꯦ ꯀꯣ BSCꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜꯗꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯑꯦꯛꯁꯆꯦꯟꯖꯅꯦꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ
oldest stock exchange ni Asia gi oina aduga NSE sina world gi na khwaidagi chawba largest derivative market ni yam chawthon ngai ni na tra na lai je ko um moi makha da lai do pone ko index analyze na index na ngasa gi ina kanu hagi do maming hadi aine school gi kanu pi dana khoi class 10 hareba school gi kanu sida so khoi class 10 gi register kanu ma lady student myam gi list iba register copy ma leitra lei ko thiang na laktabra ai adugi ojana khoi de ron ko bagi pairak pa register do adu da magi register copy tu gi mathak ta class 10 haina thari banadra manung da jawi sina khoi gi student myam gi list ne ba adugi register copy do index ne khan biyo sam ko adain tawraga khoi gi nifty de kanu da su au nga ko index se hanang to gyan taw ko nang gi se adu nga adain to sem adu ga sam manana kanu da su NSE da su BSE da su index leiba adugi index tu gi maming do nga sai kon index tu gi maming do som na class 10 haina thon gi bdo adu maina nang gi BSE da su NSE da su magi index gi maming se NSE da na nifty duga BSE da na sensex ha ga da na lei gi bani ba maming se aduga sub index oh nan nang sub index ki question da mu continue to ro yes sub index na mu E50 ga yawo da hai ki beng ni ga adu mu do juro oh mani sida gan kan NSE gi sida he ko ne nifty 50 la kani ko nifty bank la kani nifty bank hai re gidi india gi bank mayam am lei ri bana ta bank mayam sida gi top over 12 bank ko bank tara gani thoi dina pullaga nifty bank se sem bani ba ko aduga nifty 50 hai re gana ngasai gi NSE gi manung de lei ri ba thousands company se sida gi top 50 company dina pullaga na nifty 50 se sem bani ba aduna da khoi nifty finance hai bam se lei ko nifty finance ne india gi lei ri ba bank mayam the financial institute mayam se pull up pun silaga sem ba nifty finance hai bam se lei bank mayam se pull up jawa dana aduga financial institute ko mayam se loin jaw se example na IIFL gumba dei si mayam se pull up ko atay kana kana ko question ang tarang jagi sa oh habiro ako'y na company ama haro company ama je ako'y na BSE ta boro na taga NSE ta boro haji ma je register taw na stock exchange ta taw ro company ama je register taw ro ka ma stock exchange ta ya listed taw ra ga de ako'y na man da invest taw da sa kiningai je soi oi ta ba hai de madada risk free oi ro ba sa si matang ni tang hai kiningai kemto oidre ko pura risk free oirabra har gadi 99% di risk free oire 1% du khaktan ko adana thamninge kaigino har gadi sida khone kiningai su oidre haise masai gi company ama sebi gi makha da stock exchange da register tawrok pa haise mase register tawdringai mamang da Indian government na yeng ba jaba thi gram ni ko network marketing na fan la amaga fa la mangi du na tiu company amma da ina magi share se lei daga thame khala se ko ya ado company se hekta ai kana da gi tok se ga tok pu su ya roi mana kai gumba stock exchange da list taw garba company ma se ma stock exchange da gi to ge haira ga di magi share mayam ma shareholder mayam na paire ga lei na tra हाइरिबा shareholder सिंगसिना पाइरिबा share सिंगसे माने लोइना मक लेसिलगा मतोकदबने अदु माने तोक्तुबा मरम सिजु करिगिनो हाइबा अदुबा इंक्वायरी म्याम म लेगनि तो से सम हाइ कान एग्जांपल ओइना हंदक 2019 लोसिलकपा 20 होगलकपा द जेस बैंक हाइना यम चावबा कंपनी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी म को हजि हजि सु कन द लेरिबने मासे फजना डाउनफॉल लाकने डाउन लाइसे कमाने लाखैनु वरी से जाम गरे माइ वरी से को अदो डाउन लाखपदु खतंग ai हाइरगे डाउन लाखप सिदगी कैदोगे कांदे मासे पूरा सीबगी मोंग नि हाइ थरैसे तने सीबगी मोंग द हाइ थरको मतम सिदा इन्वेस्टर मयाम अमदी जेस बैंक दे लैदी नथा अदुना कैदोगे कांदे सेबी थोरे सेबी थोरागा
ko RBI ne kai ne mo si discussion tawraga SBI kaure SBI da hairaga sigi Yes Bank siba yade share holder myam am lady ko aduna Yes Bank ge share se SBI na ngam ke leisil lo haina SBI da leisil hale myam okay aduga Yes Bank da lei horiba share sing sida 25% dagi hena zone ba yagi ro haina matam khara restricted yamna restrict tawraga thamme si zone ba yagi ro haina ko adain tawraga ngasagi Yes Bank se kal hoiba mainam ko aduna adudagi akoina thajaba yaise kaino adi sidai register tawraga sang aba company ma se eta sigibe ta mangiba yaroi hoi my company dugi down la kan market down la ko yai phagala kan da mu la ko yai adudi up and down nudi khogi business ne natra zamane matam khuding makta straight ta set laga layo haibadi yaroi ko yarni ko can answer sir aduga sir question number 9 sir hoi koina company amaga company body amaga koina coin amaga coin jo ma'am thori je sir siga coin ga company je gi khena bi jo amtang hai biyo sir coin ga company sing se khena ba hairagadi ko coin sing si di kano ne khogi cryptocurrency hane lai natra coin sing se currency mani ba currency hai de khogi India gi su Indian rupees lady INR natra USA gi su USD hane lady ko de Europe ki de euro sale ko hai ribasi gi kano sing se sumain tawraga koina marak sida crypto haiba water ma lakri cryptocurrency ko nang coin hai rai sing sai gi currency se oitini Indian rupees su adum coin na mani hai ba hana di coin noina sala mini ba hojing na paper de lakpai ori ni sum sakhola kan ado cryptocurrency su masagi nang na coin amaga kano ma khena bagi hai ra gadi hoji ki ole nang na coin na hangi sai ni ai wakan da cryptocurrency du ni ba ado cryptocurrency siga stock market ka ani stock ka company mai khena bagi kano sidadi cryptocurrency dadi hoji sebi na register tawba khopa kaimta leitari ga mom the safety and security kaimta leite akhoi myam na cryptocurrency de invest awise pura blind ni hayeng bola mang thoki ba sai mang gadi responsibility sai sa gi ni natra kana da complaint tawni ngai kaimta leite aduna ai isa mo su cryptocurrency de invest myam tawe adusu ai isa na risk lo jabani adu hoji Indian government ne lai ba step se kai no kanda cryptocurrency de ban tawgadam ne na hwai dagi myam tawre ban tawrani mai tawraga la kanda hoji finally last oina Indian government na hai gai se kai no cryptocurrency se ban di tawra roi adu cryptocurrency se Indian government gi makha da regulate tawrani hai ni kana na tawdi no regulate se India ki regulator body में लैरी कनानो अच्छा की सेबी दो Security and Exchange Board of India माना अच्छा की cryptocurrency से regulate तौर तो रेबे India की वैना रूल ने regulation में आम सेम करनी अदु follow तौर का कोई लैरी को करम coin accept तौर तो न करम coin accept तौर इधर को अखोई खुद तो केम नहीं तरे सेबी ने पुलब से माने ko aduga khwaidagi kano di sidaina advantage oina uba amadi ko khogi India gi ko largest exchange sai tare ko Wajirax na khwaidagi largest exchange moirani India gi ko hadi sebi ne regulate tawrpa hai se hojiksu main oina Wajirax ki founder duga ne wari dum sanari semani aduna Wajirax se leidiba coin jing se si sing si de na khanbuda sum yawrakani haibagi chance am di ubu phang different jam noi ko khoni stock market da sanga ge stock ta invest tawbadu di aigi engom the safety and security me am lai duga crypto market da sanga ge na cryptocurrency da invest tawbadu di kem de laite ko do responsibility do ai sagi ne bulo yani ko tay kana kana question jana da bolo na okay
ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯧ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯕꯒꯤꯗꯣ ꯖꯤꯔꯣꯗꯥꯒꯤꯗꯣ ꯑꯧ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯂꯣꯒꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯑꯣ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯣ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯨꯖꯔ ꯅꯦꯝ ꯄꯥꯁꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯂꯤꯡꯛꯇꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯗꯣ ꯑꯩ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯤꯡꯛꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯣꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯒꯨꯒꯜ ꯀ꯭ꯔꯣꯝꯗꯣ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯆꯪꯉꯒ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯣ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ETLꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁꯁꯨ ꯆꯪꯉꯝꯗꯕꯀꯣ ꯑꯧ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯆꯪꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯨꯗꯤ ETLꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯥꯡꯉꯁꯨ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯍꯥꯡꯉꯤꯗꯣ ꯑꯟꯅꯣꯟ ꯁꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ 200 ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯄ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ 240 ꯃꯨꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯍꯧꯔꯝꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 200 ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯥꯔ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠꯐꯥꯎ ꯇꯧꯔꯝꯗꯅ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁꯀꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯎꯁ ꯋꯥꯏꯐꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯟꯊꯂꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯈꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯇꯥꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯤꯗ ꯖꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯣꯄꯟ ꯇꯧꯈꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯥ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯀꯦꯅꯦ ꯃꯣꯁ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯏꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯖꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯚꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟꯗꯤ ꯇꯧꯈꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦꯅ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ KYC ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯗ ꯑꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯔꯥ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯥꯏꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯅꯤ OTP ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯕꯦꯡ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯕꯦꯡ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯀꯩꯀꯥ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯦꯃꯦꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯄꯦꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯄꯦꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣꯀꯣꯄꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯄꯦꯟ ꯀꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯗꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔꯒ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ KYC ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯊꯥꯅꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯊꯥꯔꯛꯑꯦ ꯖꯦꯔꯣꯗꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯃꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯔꯁꯦ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯦꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯤ ꯆꯪꯗꯦꯀꯣ ꯁꯥꯔꯁꯦ बैंक स्टेटमेंट 6 months की बैंक स्टेटमेंट हापचन याई अदो कईगुंबा लेत्रगसु कैसु कायदे लेतबदुगी ऑप्शन सु लेगने तो अखोई पेन हेक येसिन बगा अखोई डिजी लॉकर दे लिंक तौगिरगन तौबे इन हन तौबदे होय डिजी लॉकर दे लिंक तौबसु याव बने दो माय प्रोसेस दुगी मतुंग मोय हाइजे अखोई आईटीआर की इग्नोरेशन ओने पीयू पीरगदि अखोई एफएनओ की दुगी केनो द फैसिलिटी दु डायरेक्ट लाकनी ना हाइबा होय अदुदो हाना प्रिपेयर तौने हेक्टा पुंग मथां 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 लौथोरकदा थवम मोय आई केम प्रिपेयर तौदे सुम सुम चंगेलुदे अदो मसागी नंगी एफएनओ की एक्टिवेट तौबगी दो होय होय एफएनओ की एक्टिवेट तौसिंगिबदो याम फैगो अमरोमदा अदुगा कईगुंबा बाय चांस अइगोमदा मसागी कनो सिंसे लेतरे खल्लसेबा अइगोमदा कने खैखोगी से अइगोमदा 6 months की बैंक स्टेटमेंट सु लेतरे अदैदे अइगी फॉर्म 16 सु लेतरे खल्लसे आईटीआर सबमिट तौगे बखोप अइगोमदा केमदा लेतरे खल्लसेबा रिपोर्ट अदु ओइरगदि हाइदि सपोज कनो हाइरसेबा खो स्टूडेंट सिंगी बैंक स्टेटमेंट फंगदरा 6 months की फंगोय को फंगदी फंगनी अदुदे इनकम शो तौरोइबा अदुदे अखोय कैदौने हाय कांदा हयंगागी अकाउंट से एक्टिवेट तौरबा मतुंगदा अइगी यूजर नेम पासवर्ड फंगबा मतुंगदने अइना एफएनओ एक्टिवेट तौगे अइ डेरिवेटिव सेगमेंट दे लाके हायरगदी 10,000 रुपीस की अइ कंपनी की शेयर से लैरगा होल्ड तौरगा थंबा मदका ओइबा अहिंगमा होल्ड तौरने नेक्स्ट डे दुदा अइ एक्टिवेट तौबा यागनी को एक्टिवेट तौरबा मतुंग सिदा ngसाइगी अइगी सिदा होल्ड तौरिबा अमाउंट दो अइना मुखो मु लौथोगा सिनबा यागनी यानी को औ सागनो गदमता आइंदो दिमेटा ट्रांसफर तौरानी बा सुप्रिया लाइफ साइंस की दो आईपीओ की सा होय दो हम तो का यिंगना सा होय अदुम अखोय कनो द मार्केट ओपनिंग टाइम द अदुम जेंगमिनसी कैसु कायदे को आइदि आईपीओ की ओपन तौदे पुंग 10 दनेबा अदो पुंग 9 दगी नंगी आईपीओ कनो द प्री कनो तौबा यानेबा ऑर्डर तौबा तो अनौबा अंगांग मयामना आईपीओ करिनो खंगिरोय को आईपीओ की क्लास हयेंग तौगनी ओके समाजमा औ लम्या नंगी केनो दो हाइदि ममांग नंगी आईपीओ से लौग्रे दु काना की बरा कमाई कमाई तौगे बमाली आईपीओ लौगी मता हाइदि तागस आई अंदर की आहान बने ममांग दा आईपीओ में आमा अप्लाई तौरे आईपीओ की कानदबसे हजिफाउद अगी नॉलेज ता हारके को अखोय मैम आईपीओ अप्लाई तौमिनरक मतमदा पेटीएम नतबा आईपीओ दा अतै मखैदी पैसा यामना कानद्रगसु अदुम कानगिबा लोइन 100% प्रॉफिट लौबसु यावगी को से सनातम पेटीएम की थोई मांगे हाइना गिम तो यो जा कोई ग्रुप पेटीएम दे फजन डाउन चटकी को पेटीएम नतबा अतैदा कोई की कैनौदगी सनातम बाइन अंगांग अमा लैबनी हजि यावबर यावदबर खंगदे को मा करी कंपनी नोय कावरे जोमाटो द कैनो मद फजन लौगिबने अदैदी अखोय कैनोदगी सोम अंगांग फनाम जामबने अदुम अदि अखोय कैनोद आईपीओ से अप्लाई तौरगा पैसा से लौबा नुपी मसा सिंहु यावनगिबने को अदुगा पेटीएम ददी मियागिदरे को पेटीएम द मयामना थाजनरगा संगुबने अदुगा ओपन तौरखान याम डाउन लाको आईपीओ मागी इनिशियल पीबा डाटा की दो अदु दजु यामना वाना सब्सक्राइब तौरने द मोइना चंगदेलु तसिन होय माने को अदु सुबह मैम से अखोय मैम पुल्लगा शेयरिंग तौमिनबा याय नत्रा अदा शेयरिंग तौननबा प्लेटफॉर्म अमा दका ओय अदुगी प्लेटफॉर्म दुने मैम आइना सिदा सिकन सेमैसे को कोई दम आईपीओ की मतंग द आईपीओ से हयेंग क्लास तौगनी को आईपीओ की क्लास हयेंग तौबद कन लमजान बसु जावबिरो नंगोम द लैबा नॉलेज सिंग द होजिकि दंगना हाइबे एनएससी न सजेस्ट तौब खोब मैम द दम शेयर तौबियो मैम न सु हेन सु खंगनबा को सिगी स्टॉक मार्केट बेसिक
course ngasi day 1 se sibong leigare ko aduga day 2 se hayeng amu jeng minersi ko hayeng men noina khoni jeng du se IPO tani ko IPO si kadino aduga IPO si da khone lawraga thamma kan kadai dagi lawdino to karam matam da sell tawdino punji su pagi thamba yabra natra de basi da dividend ga ne lai what se kadino ko sigi mayam se hayeng jeng minersi ko da mayam ngasi di swai de loisilase ko Thank you, sir.